Alright, with this message ngifuna understand ukuthi tinkinga tiyafacewa futhi tinkinga tiyancotshwa. Ukuze inkinga uyinqobe kwamele uyiface, ungayibaleki. Into lekufuna uyi-understand leyo. So David waface Goliath, that's why wakhona kumnqoba. Simo sakho ungasiface utosinqoba. Bambala noma ungathandaza, mawuceda kuthandaza kutofuna uface le problem yakho. Mthandazo awudestroy inkinga yakho, but mthandazo ukunika strength. Mthandazo ukunika i-confidence. Mthandazo ukunika i-hope ukuze ufight. Into lekufuna uyi-understand le. Mthandazo awuyidestroy inkinga yakho, but ukuniketa i-hope, ukuniketa strength, ukuniketa i-confidence ukuze ukhone kuqhubeka uface le nkinga yakho uyinqobe. Namuhla sibantu laba bathandazako ukuze inkinga diphele. Asithandazi ukuthi sikhone kuface inkinga tethu. Asithandazeli ukuthola i-solution, but sithandazela ukuthi inkinga iphele, inkinga ivele inyamalale. But life ayisinjalo. uNkulunkulu ufuna siface inkinga tethu. David wakhona ukuhlula Goliath because bekane courage, number 1. Number 2, David bekane relationship naNkulunkulu, which means David bekatana naNkulunkulu. 3, David bekane faith. So David bekane courage, David bekane relationship naNkulunkulu, David bekane faith. Courage, relationship with God, then faith. Elifini kwamele ukhone kuface tinkinga takho ngecourage. Letinye tinkinga elifini awukhoni kutinqoba uma utorelaya etukwebantu. Because elifini kunetinkinga letungeke utiface uma unebantu uti-overcome. Tidzinga wena ukuze diphele. Kunetinkinga letidzinga i-decision yakho ukuze tinqobeke. Ungathandaza, ungazila, but ekugcineni kutofuna udecide ukuze le nkinga uyidestroy. Inkinga yakho today ingancotshwa ngemzala wakho, ingancotshwa i-team lewunayo, ingancotshwa imali lewunayo, but kunesikhathi enesiyeta lesikhathi lapho utoface i-problem lena noma utotshela mngani wakho angeyakhona ukukhipha kuyo, noma ungatshela umntalo wakho angekakhona ukukhipha kuyo, nanoma unemali ungekukhona ukuphuma kuyo, because kunetinkinga letingadzingi imali but tidzinga i-courage, tidzinga umuntu lone relationship naNkulunkulu, tidzinga i-faith. Kunetinkinga letinjalo elifini, and kwamele uaccept ukuthi khona tinkinga letidzinga i-courage, not imali. That is why abantu labarela yetu kwemali bathi mase bazame ngatonke tindlela kuncoba simo sabo, bavele ba give up, bavele babe hopeless. Labanye bathi bulala mababona ngathi labakhona ukuphuma enkingeni. Why? Lo muntu usuke wathemba imali, not i-courage, not uNkulunkulu, not i-faith. Elifini kwamele ube ne-courage, kwamele ube ne-relationship naNkulunkulu, kwamele ube ne-faith. Angeke uphile just ngemali kuphela. Angeke urelaye emsebenzini wakho ungaphela, angeke urelaye emalini yakho ingaphela, but i-faith yakho iyavuseleleka. As long as unaNkulunkulu, kuba ne-relationship naNkulunkulu kusindiswa. Kuba ne-relationship naNkulunkulu kufunza live.
kuba ne-relationship naNkulunkulu kuthandaza kuNkulunkulu expect ukuthi a-intervene ukuze u-overcome inkinga yakho. Sometimes uNkulunkulu intervene nge-revelation ukuniketa i-revelation ukhone kwanti ukuthi uyophuma njani esimeni sakho. Into lekufuna uyi-understand leyo. Ungancoba but udzinga i-courage. Fida i-courage yakho live la Nkulunkulu, because i-courage protectwa futhi increasewa live la Nkulunkulu. Bane-courage, ungayilahli le-courage. Noma ungabe ujabule ngakanani, chubeka ube ne-courage. David ekugcineni wa-overcome Goliath. Wa-overcome Goliath ekugcineni because bekane-faith, bekane-courage, bekane-relationship naNkulunkulu. Uthi utakimi ngesikhali, ngitakuwe ngelivi laNkulunkulu. Ngitakuwe ngelivi laNkulunkulu. David bekane-courage because bekarelaye kuNkulunkulu. Sirelaye etimalini tethu, sirelaye etukwetangoma, sirelaye etukwemitsi, sirelaye etukwetinto letiphelako, tinto letibhubhako, tinto leti-expirako. Nkulunkulu ufuna sirelaye kuye njengaDavid. Ukuze unqobe kwamele urelaye kuNkulunkulu. Utoyibona i-change elifini yakho. Now this message ngiyak-encourage. Hlale wathi ukuthi tinkinga letinye uyotincoba nge-courage nangaNkulunkulu nange-faith, hayi ngemali. Sometimes imali iba useless etukwesimo. Urealize ukuthi ngi-rich but ngi-useless. Lesinye isikhathi imali iyaba useless etukwe-problem. Ugcina ubone ukuthi ngi-hopeless but nginemali. Baningi abantu laba ba-hopeless but babe banemali. Imagine unenkinga but ubambe imali lewati kahle ukuthi ayibelong eSouth Africa. Imali lewati kahle ukuthi umuntu waseSouth Africa noma ngayithatha angeke again lutho. I-useless le mali le. Kunebantu labaya etukwetimo bawambe imali lengabelong kuleli velelo and ba expect elisito ekugcineni. I hope we are transforming this message. I-courage iyakusita ukuthi overcome. Without courage siyalose. Ukuze sinqobe sidinga i-courage. David wanqoba because bekadepende kuNkulunkulu, which means bekane relationship with God. Wanqoba because bekane faith. Wanqoba because bekane courage. Maphupho akhe adzinga i-faith yakhe, adzinga i-courage yakho, adzinga ukuthi urelaye kuNkulunkulu. Uyanqoba wena as long as utata ukuthi ume kuNkulunkulu futhi usime kuye futhi uthembe yena. Banemali but relaya kuNkulunkulu. This message ngithi uNkulunkulu akubusise. Thank you so much. Bye bye.